Gjykata penale në Shkup shpalli fajtor dhe dënoi me burgim të përjetshëm 4 persona të akuzuar për rrëmbimin dhe vrasjen brutale të 14 vjeçares Vanja Gjorgjevska dhe 74 vjeçarit Pançe Zhezhovski nga Velesi. Të dënuarit janë Ljupço Palevski, Veli Bormanev, Bore Videvski dhe Vlatko Keshishev. Secilit prej tyre u shqiptua dënim me burg të përjetshëm, ndërsa për veprën penale të rrëmbimit, gjykata caktoi dënim shtesë prej 10 vitesh burg për secilin. Sipas aktakuzës, grupi kishte planifikuar rrëmbimin e Vanjës me qëllim për të detyruar familjen të paguajë shpërblim për lirimin e saj, ndërsa rrëmbimi i Pançe Zhezhovskit në Veles kishte për qëllim marrjen e makinës së tij Citroen, që më pas të përdorej për rrëmbimin e vajzës në Shkup. Ниту еден сторител не може да остане неоткриен во сторување на вакви грозоморни кривични дела, дека и покрај испланираното до детали убиство и на Вања Ѓорчевска и на Панче Жежовски, обвинетите се откриени и се добија заслужената казна затвор. Ова е доказ дека правдата сепак излегува на површина. Avokatët të pakënaqur nga gjykimi dhe do ta ankimojnë. Konsiderojnë se u gjykua pa dëshmi dhe se gjykata vetëm përsëriti atë që prokuria kishte shkruar në aktakuzë. Секако дека ќе вложиме жалба, меѓутоа како што почна така и заврши овој циркус, гледате дека без ниеден доказ, самото обвинителство конфузно и во завршен збор, каде што целиот акцент го стави малтене на целото внимание на таткото. Судот во својата објава вика дека човекот е убиен 10:30. Цела Македонија види снимка дека 12:30 саат човекот е жив на бензинска станица Лукойл во Велес. Сметаме дека судот не во целост ги зел олеснителните околности, особено фактот дека доколку не бил Кешишев, немаше да бидат пронајдени ниту телата, ниту пак начинот на извршување на грабнувањата. Babai i Vanjës, Aleksandar Gjorgjevski, i cili ishte akuzuar për dhënien informacionit mbi lëvizjet e vajzës së tij, u shpalli pafajshëm dhe do të lirohet nga arresti shtëpiak. Едното обвинителство не докаже надвор од разумно сомневање дека обвинетот Александар Ѓорчевски го сторил делото за кое се обвинува, поради што судот овој обвинет го ослободи од обвинение. Avokati Aleksandar Gjorgjevskit tha se aktgjykimi për nga thelbi është i zbrazët sepse nuk u morën përgjigjet e pyetjeve kryesore, pse është rrëmbyer dhe vrarë Vanja dhe pse me çdo kusht insistohej që sipas tij, pa dëshmi, klienti i tij Gjorgjevski të përfshihet në proces. Со инволвирањето на Александар во оваа постапка е свесно направен дефокус од она што требало да биде предмет на истрага, а тоа е она што го кажа Вели Борманевски уште првиот ден на 6.12. дека од 2022 година се правеле и се кроеле планови и списоци за киднапирање и за убивање луѓе. Por prokuria Aleksandar Gjorgjevskin ende shesi fajtor. Двајца обвинети дадоа исказ дека овој факт тие го дознале од таткото, не од никој друг, од таткото, од обвинетиот Александар Ѓорчевски преку Палевски. Да не знаеле дека детето дента по исклучок ќе оди само, немало да има ниту грабнување, заради тоа што не е можно, а немало да има ниту таков исход последователен. Обвинителството не можеше да помине преку овој факт. Trupat e pajet të Vanjës dhe Pançës u gjetën më 30 orë 2023, pas disa ditësh që ishin raportuar të zhdukur, Vanja më 27 nëntor dhe Pançe më 24 nëntor. Gjykatës Ivica Stevanovski deklaroi se të dënuarit do të mbeten në paraburgim deri në marrjen e formës së prerë të vendimit gjyqësor.